ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕꯗꯤ ꯁꯛꯇꯤ ꯄꯥꯏꯕ ꯄꯥꯏꯗꯕ ꯊꯤꯗꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕꯨꯕꯤꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯥꯡꯒꯣꯜ ꯇꯔꯨꯡꯈꯨꯜꯗ ꯁꯛꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯝꯕꯗ ꯑꯃ ꯁꯤꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯁꯣꯛꯂꯦ Imphal East District Hospital sabagi matangda say Naribasi Vigilance and Anti-Corruption Department Tezin Bahukre. Amadi Mauda Leba Regional Potato Farm Marilina Singh Yangsindre. ISTV Manipuri Pau Ming Tabri Singh Taramnok Subalo in a Pau Sandono Pizre. Sakti Parva Matam Kakta the Miamgi Seva Toga the Banate, Miamgi Assemble Lucing Badi Sakti Piba Pai the Bati, the Miamgi Mating, Pangning Bagi Wakalo Lega the Hana, Hanagi Safe Minister from Ivovina Fondo Crab. Monantem Ivotobi Memorial Trustna, Government Kudung Saba Pangodraba, Lukravi Alamadi, Disable Orbasing that fencing is sent from Yentopi Tormda Wafamasimana Fondo Cabini. Salungpam Laiko Lampakta, Fangtokiba Tormadu the Hanagi Deputy Safe Minister Gai Kangam, Hanagi Minister M. Okendroso Sorgaki, Punamioi. Lising Masanida, Tatagi in a lupa seni seni, Puna Tataruki in a Yantoki, Okrami Bobina Makatana, Miam Gitabak Tobomatamda, Namgadaba Miam the Tazaba Piga the Bani, Namloidaba, why Katumak Pazaba, Wang Duna Miambo upon Basige, Kanba Wakalo Tadopiu, Tamoy Sena, Miamgi Hulkanga, Lebaki Yaifana Batabatobu Haiki. Manipur Labour, Machine Mountain Links to be for Praga and Lamb in Mayam Hay. A high heightened Lore, other photo pumped Lore, but Praga City upon Madigana, can be a boy, don't be the no Haidana. I appeal to Germany, Aduna City, I not winning Shiba Haidana. Trust Kimihud M. Okendrona, Lising Masamapal, Morfudra Mangadagi, Hona Trust Asina, Kendras, Gitol, Tarba, Sotar Basing, Mating Pano Lakli, say December Tadagi, Mui Lising Masama, the Kudong Sabasi, Fangabu Panam Tamli Haiki. Hanagi Deputy Safe Minister Gakangamna, Lambda Mama, Afaba Maike the Puduna, Sokol and Siharabadi, Lambda Madu the Katupangamba, Muikra, Labitanga Fade, Mamang the Palamba Congress Government, Sing Amaditam, Animakta Kenabatam, the Nasagotorangi Tabakaya Torunki, Hogiba say Taramanga the Tokiba Sagotorangi Tabak Sing Miamna, Kaubangam Heki. Maku Igor Pidi Hidori City. A quick Patopa night of the Pangashuna. Trust Kangi Madudi, Kendras, Punayasi, Sofadan Sayantandi, there should be somebody that sacrifices for the cause. There should be somebody who is ready to give away. Ngasi numidang pung tarung minit kontroram taba matamda Lamphel Police Station gi manung sanba Langol tarung khulda sakang daba khulai paibasing na kaplam badagi miyoy ama sire amana sokle tawlok thopam dugi phangba pawda lekhidrba miyoy dugi maming Montu Paswan Sahikun Bihar gi Sotihori district tagini soklaba miyoy dugi maming na Sandal Paswal Sahi Taranipal Mahaksu Bihar gi Sotihori dagini Makhoi Langol tarung khulda leba adim kowa magi yum sadun lebni hari ngasi thabak suba lorba matung tarung da leba dukan amadagi asa thak lainaba leiringai da sakhang da bami anina nongmena kaplam bani khudak ta makhoi ni reefs ta pugatuna laikana ki solaba montu laikana ba kamdan laikhida bani tawdo sigi paw hek phangba and police force thomjinduna sakang da singa du thibo mu tabak sataki Lamphel police na kiasama lokatuna ticket pa hokre district police na su section thorong lokat khari Imphal East District Hospital sabagi matangda say Naribasi Vigilance and Anti-Corruption Department Tizin Bahukre. ISTV News na famu pawgi matungina satkiba megitang taramanga health services Manipur gi Maikai digi Sagol mangda Imphal East District Hospital sabagi matangda say Naribasi ticket pinanaba Manipur Sarkar da haizaki hari Manipur Sarkar na health services ki wafamadu lumna loduna Vigilance and Anti-Corruption Department Manipur da hospital sabagi leriba say nabasi ticket naba khangalakibani hari Vigilance and Anti-Corruption Department na health services ki director da marilenaba documents sing pikalaknaba khangalak le hari documents sing manungda hospital asi sabagi
digital project report survey report hospital si saba matamna sokadaba patadar singi mafam sing masi sanar bahona bada lausin kiba lamgi saru patadar manga dagi lay kiba ekar ohum dasmik taruk ohum pak sobal lamgi akupa marol hariba lamadu sangamamada lupa lak mari lising marhudara da lainena ba cabinet meeting na approve tawkibagi warol na singba document sing yauri pawasina makhatara duna hariba document sing se health services na thuba matamna mari lena ba se sang sing pikan aba thorang tori hari Maudaleba Regional Potato Pharmacy Marilinum Singh Yangsindre. Hiramasing Matangda report Malopisi. Solasing Samapan Hundra Linkat Kiba, Maudaleba Regional Potato Farm, Hiram Kiada, Awadapa Kana Pictali. I know the legendary pharmacy who Maugi regional potato farm duni Maru in a pharmacy park south sea acre listing amaga Germany. I get cycle a bagi tung the lady bapaki terracing a sea Haribasi Akoi Alutham from singing Maru in Igi Oitam the lady Bahai from Singasi Chow Kraba Akoi acre listing amaga Jama park south Mafuma sea Akoi Yanchin Binaba what Padagi Hosi Tongan Bamu Karana and Corset Toropagi Akoi Paul Fungi. Encroacher की प्रॉब्लम सीधी यामना लई घरे हैबदी नाकन ये रो मारों खुदी मचे ओइना मुखगी एंक्रोचर सिंजे लाए कइनोदा अखोगी स्टाफ सिंजे मटिक जादरे हाइबा असुक चाउग्रबा फार्मेसी सेनना बोहनबदा लेभम तोक्वा मागी स्टाफ असि कुंट्राग मंगानी मसदे एओ याउरी ड्राइवर याउरी अदुगा तुआन तुआन बा अकाउंटेंट याउरी अदुबु हौजिक फार्मेसी दा थबक सुरिबसी मिय सुमनगी 13 खक्तनी 13 खक्तना हाइबा एकर लिसिंग मग चामत पाक चौबा अदुबा फार्मेसी यंगशिन बायबसी अराइबा थब अमदि नत्ते Always अखोगी डायरेक्टर दा अदुमदी हाइजबनी अखोगी स्टाफ थांवात बदुना अखोई थबक सुबदे न वारे अदुना मरम मोरका स्टाफ से मतिक जाना हापियु हाइबसी अखोई डायरेक्टर सु होय होय दि हाइरगा कया सुम कनो तौतन लै करियाना हाइगदुनो खंगद्रे मसागी इनक्रोसा मैम सिबु तांथोंना बो होना गदरा सोम नाकंदा फार्मगी आलू थानाबा लेबर मैम पानाना बो होना गदरा Kibatahi Kayadagi farmers na tuan ba yung naba state sing Arunachal amdi Nagaland da adumba alu chara sing piduna lakli adubu laibo from the housing stop what pa aduga loile na haiba pharmacy gi tuan mafam sing da lomdam sige anak padale music and course tokilak pa asina pharmacy da achoba chetheng mapi da nate Fangi matang su lever ki kusuman hanadagi hilakkrabasu fanda hengattabana awaba kya mayoknari Fangi wadi yamna shortage oigre mamangai dadi akogi wages amagi mamalse masi only lupa chamaga kunmanga khatang oirami adubu hojikti mi amamangi wages ki mamalase lupa saniga kumanga de hekat khare wages mamal hengat khare haina wages mamal sidi government na khoida hojiba ke pibirakti ba hanagi chama kumanga gi mamal sida adum pibire aduna Maram oiraga akoina akogi alu thabagi target sida yamna shortage oire e kaina habada migi mandate dudi akori pi da bayade haba Pharmacy na hoji fawda sahi kya gi mamang digi eko yumthang na state sing Nagaland amdi Arunachal da alu chara si export tokno lai hari pharmacy da staff gi award pa leiriba aduga tuan ba infrastructure gi award pa leiriba loina na eko pharmacy da encounter kya ma chakhila iba si mari leineba authority na meng chano matam yore haibasini video journalist aboiga loina jitni ngomba ISTV news regional potato farm Mau UPF की सही सिद्धि लिस्टिंग ने कुल माथोई फाव थोपुगदब एग्जीक्यूटिव मेंबर तरतरेट वासकलोब की थोरमा मंगासे बेटी फॉर की सहित मिनर मखोंगदा सीनियर सिटीजन आरके रेन रिजिक न पांगथोखरे W सेकेंड बु प्रेसिडेंट एंड रूपचंद्र बु वाइस प्रेसिडेंट उनसम निरंजन बु सेक्रेटरी जनरल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी ओइना एस इबोन बेमिदे फाइनेंस सेक्रेटरी दा असुंग यावना एग्जीक्यूटिव मेंबर सुंग वासकलोके नावना खलबा President Hanigi President Mari Lainaba Sia Saksing Kusinaki UPF na sinduna mamang dapang toki marathon lamjen na makomotang tarba sing damana matum sing yan toki Jun taranipal da kekru pata pang toka turba tobu singin ning sing torom masig mangwin na ngasi wangkai kuno swabam lakay da leba nupi kunai kan beluf na kekru pat ki mapam sing jang dokre
Lubasigi President Mutum Promilana Fungdropada Atoba Tara Nipana Lamdamasi Miam Kanduna Tawai Katkiba Eko Punamanangasi Ning Single Asinguma Numit Adubu Ning Sing Duna Pangtoka Jun Taranipalgi Torongi Mawina Lamtu Sengwi Thomasi Pangtopan Hake Satkiba Tang Tareki Numidang Pung Mapalom Tarpo Matamda Yaripo Bisnu Nahagi Lerak Sagol Tongba Miamna Kaisam Lerak Harga Sukangaba Mafam Madugi Lamlong Ohum Pang with the Sakang the Mui Krana no Mayron Karakaplam the Harry Todo Yaning the Fondotuna Yaripo Bisnu Naha Lerak Adudaleba Nupi Singna Ngarang Awakan Mifam Setakre Senaba Musing Paduna Ain Yobataba Lokat Kadabani Mirakta no Kapa Yaning de Matunda Suma Todo Amuhana Tuan Bigno Harry Private school amadi sarkar gi school linkhat pagi nunggi oiba wakalol yamna khenai position kungamanga phawgi manung salaga school performance afazaba saklagadi sarkar gi school singdagi kharapaba mahiro sing khangalaga punna hawjikti hona coaching pirabadi sarkar school singdagi position yawba ngomgani haina education SK director Thoksom Kiran Kumar haikhe ngasi class 10 gi parikhyada lamlong higher secondary school gi sarkar gi school singda khwaigi ma wangna phanglakpa kasing tabam KK Sharma okpagi thoromda director Kiran Kumar na makata Hana class 10 ke parikhyada sarkar school singna sada yankai pass tawgi sang yorki basi oza singna hona badagini sarkar gi school singi mahiroi singsu lairik fansi harbadi academic atmosphere phanma mathok tai haiki ngasi ki thoromadu da education SK additional director CS Sasi lamnong higher secondary school ki principal and Sobita amadi school ki mahiroi amadi oza kya susugake Praja Singh the Sarkar ki scheme ki kanaba Singh Soidana Phangangani Haina Tourism Corporations of Manipur Limited ki chairman oibita natana Kwanthozum Kendra ki MLA su oriba Dr. Sapam Ranjana ngasi mioi nepumari da gas connection pibiga loina Chief Minister ki Haksel ki temam ki card thopi ki thoromda haikre Kwanthozum da leiba MLA ki yumda pangthopa thoromadu da Kwanthozum Mandal BJP ki president Ais Lal Kalhai su sargaki RBD Indian Service na Sinduna Pangthokiba Tormaduda MLA na Makata na Haikibida Kendra Sida Sedul Tribe ki oina piriba gas connection na sina roibanate Makata na su pikigani haike Manipur Digital Photo Studio ki mioi taranituna sabat team mama Siroi Lili Specially Exploration ki damakta ngasi kanglagi get gi IMC ki opposition leader T Indrazitna Lamthakre Explorations asina Siroi Kulgi Miamgi Yumlai Kari amadi Hingbagi Mong Matok Sing Miamda Kanana Bahonagini Haina Program Coordinator Gunindron Haiki T Indrazitna Kongsarasna Mai Paktuna Miam the Makui Pausel Pibo Resno Haiki The Manipur Public Library Act listing Masamapal Marfu Nepal Tabuto onto Directorate of Public Libraries Lingduna Masigi Director Hapo Haiba Wafam Yong Tuan but demand kya Todunangasi Manipur Library Association na Wakan Mipam Setabugaluna Manipur gi Chief Minister da Memorandum Pisin Kre Kaisampat Lemizim Laikai Mamang Community Holder Setakiba Wakan Mipam Duda Sarugakiba Association President K Sauna Manipur da Library Sakal Alu Haina Matam Kai Mamang Digi Sarkar Taknatun Lakli Sarkar Miang Sangbi Dabadagi District Library Sing Mato Toduga Saf Manare Atumatam Sarkar Miang Sangbi Haike Library singsi ahing ba mamam loin ohenna ba grant pinana ba magi thokselya na bagi tamta koi public library gi tongan ba directorate ama darkar lai madugi directorate tu hangdok piu Sarkari school sing na thengnari khudong sa da sing matam sa na yengsin biduna sarkari school gi mahirui sing gi tak wangkal hana ba thabo paikhat pa mathok tare haina wangkai high school gi head mistress awardee wai mirabai na phangdokre Handa class 10 ki parikhyada school adugi letter mark phangduna first division da mai palkraba pass torkraba mahirui sing school asina sinduna harau tamna obugal loina kudol pot piduna puning togetkre tharmaduda school gi ojama di mahirui kyana surgaki head mistress wai mirabaina school asgi mahirui nepuni thoi parikha thabada first division da taramari second division da kunma thoi third division da manga pass tawki mahirui ani amana compartmentary laki private school da tamliba mahirui singi mama mapana loriba thodang sarkar gi school sing da tamliba mahirui singi mama mapana su chapchana lorobadi sarkar gi school gi mahirui sing hena Pagalam nangangone haiki Subject home the letter satuna sada marfu dasmik taret mark funkibi school gi mahiroi sagol sam romitana school gi oza sing na ningtina takpi tambi kibana tuition gi mathau takide haiki Saita Academy Kolkata Medi Saita Seva Samiti Kaksing Manipurna Sinduna Nominini Sumna Satakadaba All India Young Writers Meet Kaksing Guardian da ngarang di hokre Tarumadu da saknai ba aiba Atul Tiwari Academic Vice President Madhav Kausila Saita Seva
Samiti Manipur Kaksinge President Yengkom Kengba Madi Manipuri Advisory Board ki Convener and Kiran Kumar Namaru Bimisung na Suraki Hauloki Toromda Masamasana Izaba Sereng Sing Patok to Namiam the Tahanki Ziribam District ki Ziri Tongda Hangba Foreigner Sec Post na Sinana Ubam Ongda Manipur Sang Nanaba Honda Binupi Mafare Nupi Edu Sec Post Asigi SIP Gyanglan Lungna Lusingmati Mamana Fakimini Mark Fawda Aadhaar Card Ani Fangwangki Local Gilol Ngang Mangamdabagi Local Kangba Mitop Singi Matingaluna Mahak Pavani Ziribam Police Ta Aingoba Tabak Local Anabasina Krahi BJP Senapati District Amadi BJP Manipur State Unit ki Maruiba Taupuba Sing Yong Ngasi Senapati area ki Tuan Mopam Sing Amadi Mayang Khang the Lady Tangal General Faki Akobi Pibam Sang Doctuna Luna Natongre Tarmatu da BJP Manipur Pradesh ki Vice President Jotin Boycom Secretary Premanande Mita Yamadi Ate Party ki Taupuba Sing Loinana Han Michael Tenakraba ex candidate Sing Susar Ake Vice President Jotin Boycom na Fungloki Bida Sing Tam Nungsi Sana Amadi Luna na Lenan Pandam da Bistrek Sampraks Avian Makada Pangtopan Haki. Ngarang Manipur Government Services Federation, Manipur Secretariat Services Association, Amasung Manipur Pensioners Union ga Tarit Suba Pegi Matang de Yanakiba MOU Council of Teachers Association Yaning the Fongdokre. Waza Sing Amadi Tuan by employees Singi Mihut Yaudana, employees Singi Apamba Yaudana Yanakiba MOU set of Yarway, M2 Amasung MGOG Z Sigi Mihut Sing Natariga Tamamba Tong Yaning de MOU do Yaning the Fongdopa Oina Oza Sing Oiba Mipamasu Ta Sing Taramarida CC Higher Secondary School da Gokre. Jose Makataba Paukerum Peeding a datem Brematang Lominese. Asian Girls Academy Class 11 Science Tamnana Bagi Emission Form Thajare. School Sida qualified or Bam Mapung Fana train Turboza Sing the Tapitambiri. Mapung Fana same Sarva classroom Amadi, Kusukulai Fulam Suna Tamlaba Laboratory say. Sang 9 a weekly the monthly test Bangtokli. Subject Kuding Mapan expert na counseling period. Nubi Masasing Mapung Paba education Mangal Pibuga Loinana, Fajaba moral character Tambiduna, Lamdam Sida Nupi Sing Tawakalanamugi Pandam the Linkaliba, Asian Girls Academy Sagolban and Shiro. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasinga aina exam gi sim saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingbasing yamna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu. RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, 2nd floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Hakchangi labor solakpadagi producing attaba, hakchang choktarba, tumma chaba yaraktaba, khong hama nungaraktaba singidamak, amatta nairaba upaidi, Jolib syrup, amasu Jolib capsule with changinis nabio. Quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric run no sin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil chabiu. Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu leijari adongi manak nakpa store dagi fangbigani Chabada hauraba hakchang soktaba Bohagi mustard oil, the taste of Assam. Distributor oining basingna mobile number +91 7578 007064 Guwahati da contact tobirakpa yagani. Bohagi mustard oil. Imphal Valley Academy Co-Education, Kari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology and computer. Separate boys toilet, separate girls toilet. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground and separate classroom.
2018 sida aina bahai president ina ina mai pa ko no se BYS PMT ke faculty sing ya jang mate pambi ai chan pina jang mai pa ko ko pa ji ke de se aina BYS PMT coaching center da sida pini ni mai pa ko credit se aina BYS PMT da presenting income and be a part of BYS PMT. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu May thagi GSTR 3B return file tawbagi aroi bendomiti lakliba June gi tang kundani sale changdana return file tawbagi damakta Old Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur Break matung da taram seri makata boxing Sagolmang di District Hospital hongbu yarui haina sengpa JSC gi music na Chief Minister and Ben unakrai wari sanaba lorba matung JSC wangaloi and dizena paumi singda jun taramanga da cabinet mipon putoktuna District Hospital asigi matang da miam gi apam gi matung ina khanaragni haina thajo pirik lai haike JSC ko convener and bimotana lalu batang taramanga da Chief Minister thajo pirik liba matam asifawa kanagumba matana JSC gi mingset thina ba wakat mi pamamadi makalamati gi khongjang sangsin bigano aduguma thabak sing JSC ga mari leina de haike unba District Hospital ma pubidaktana magai sigi mamhuraba upai lechite baja baja mayambo masai sida seba to bidakin hai ase thaja JSC gi magai gi thamjari loina na hari batang taramanga phawgi manung sida akoina akoi Chief Minister ga Honorable Health Minister ga wari sanaringai gi akoi gi marak sida tongan lu amatana agitation phamba dharna tawba meeting phading tawbana singba amata yaroi maside karigomba tawrama tholagadi akoi tawbiri ba kambu singna masa gi dai to ijagada Ngarang Till City Police Station gi manung sanba MJ Avenue da Minister Sam Kumar gi masanupa TA Saitazit alias Robert na torokpa karna tholommadagi City Commando Unit da leiba personal ani sop ga mari lenena City Police na lokolopa case samaga mari lenena ngasi Minister gi masanupa Saitazit CZM Imphal West ki Duty Magistrate Lankhan Paus Tonsing gi mamang da puthokre Court na makata na wahang paung sathanaba numit humni police custody remand loktanaba yathang pikre Amaramda Manipur Police ke officer amana phongdropada police na lambi gi pamdo thodok sing thoktanaba mathok tokduna gari sing check tongnaba khambada miyamna cooperation pibio amadi mama papa obi sing masa singbu sahi sudana gari thon bigno haina so arfil torle Haukiba tang marida Jiribam DC na High Court na takiba order amadi Transport Director na thokiba order amada reference lauraga lambi sida saliba gari singi oina sakataruk panba gari amana metric ton mapan sakatara panba gari na metric ton taragamari amadi sakatara thoi panba gari na metric ton kunmari gi tholiba order sida Highway Trucks Owners Welfare Organization na taramna oi haina siba transport ki proprietor Jayananda Laiton jamna phongdrole ngasi Manipur Press Club ta tongan ba transporters amadi gari owners singa yauna paumi singa unaba aduda Jayananda makata na phongdrokibda lenga amadi High Court of Manipur na Imphal Jiri lambi amadi Imphal Dimapur lambi da gari sina pugadaba port yarumba singi matangda chatnanaba tholiba order singa singi matangda haining libadi Jiri lambi gi oina DC na order thopiduna rule sing implement tobire adubu Imphal Dimapur lambi gi oina di order adu haujuk pawba chatnadan lariba si yengsinbiu Jiri lambi da order sing implement tawraga Dimapur lambi da order implement tawdabana Jiri lambi da transport tawriba agent sing amadi gari owner sing business tawbangam dawi pium lere maramaduna lengang mieng sangbiduna National Highway ani asida saf manaba order system and view haiki somna kan Jiribam lambi sida transport tawjariba gari chenjariba ichinaw mayama moi business sustain tawba ya da pium amada lere my government masama ki order na ju publish notice na ju route animakta janaga dabni haina topigrabni na Jiribam ki topigre Dimapur lambi ki ju order yamna tu bada government na masi topiu haidana government ki the request tawjari in behalf of Highway Truck Owner Welfare Organization Imphal Jiri lambida posai pusilakpi matangda DC na order thopgi wafam ama laklibasi DC na thokpa order natte me kunmani da director transport na thokpa order ni masig matungina DC na maki official sing da order sing asi sanahana na bathabak lokalakpani haina TDC ki president ex transit na MJ Avenue da leiba TDC ki office pangthok pa pawmi sing unabda phongdokre mana makata na High Court ki order amada director transport amadi district administration na thokliba order sing PDC na warob leite
Imphal Jiri Lambigi Pibam Fagale Hibisi TDC na Kangi Edubu Jiridagi Imphal Lakna Hona the Lady Thong Barak Makro Madi Irangi Pibam Singh Pagat Hanabagi Matanga Bharat ki Prime Minister Madi Manipur ki Chief Minister da CA Duna Kangan Kre Thong Ohum Asibu Mapangal Hena Kalanduna National Highway Contractorate Asi Highway Ama Oibagi Status da Sembina State Government Hona View Hibisi TDC akan Medimane Hausi Oriba Thongi Pibam Asida Ton Mapan Pugata Garina Ton Trama Kun Puge Herk Labadi Madugi Wafa Madu TDC na government Hibing Amloy Masidi Motor Vehicle Act ki matung ina Central Government na Loba Warek ki matung ina Gari Sing na Arumba Pugi Sang Lep 7 Thong Sing Pibam Sing asi Yang Laga Gari Mapu Sing Amadi Transporter Sing na Matam Kara Wamin na Kisi Haina Makataki Pula Punamaksu, Transporter Punamaksu, Matam Kara Awabachi Kami Narakanda, Kugi Tongsi strengthen Tonanaba, Amadi Lambian Shida, Kuji Lambi, Tudoba Kaiba later, Aduna Tong Ahumche. She strengthened Tongri Bogdi, a quick transporter Punamana, Gayola Punamana, Awabachi Kami Nasia. Samrock Kids Garden Gi 4th Annual Day Celebration ngasi wangkai ayang pali rota leba Samrock Kids Garden Gi complex da pangthokre ngasi ki thormatu da Mite Construction Private Limited ki Managing Director Singsubam Asok Mite NPP ki National General Secretary Hanig MLA Bebek Ras Wangkem na sing bami singna toy bami thunglen sing serwa ki tharonga mari lena Samrock Kids Gardens Manipur gi founders su oriba Mite Construction Private Limited ki Managing Director CS Asok Mite na Samrock Kids Garden da mai tamagi mawong asi tongan ba school sing tongna riba mawong sing digi top mani masida ngang singna mayungum laik tamba sanaba madi sana thakna bagi kudong sa punama pidi bani Magna Samrock Kids Garden bu Manipura hanging bagi nungyo iba wakalol di angang sing bu hena mai pakpa mi amamam ohenduna sama sida masak toba tabak sing torok na bagi pandam ni haike Numitara ni sathakadaba lemna Mite Mayak tambagi thorom ngasi Laifam Kuno Soibam Lampa Community Hall da hodokre Directors of Language Planning and Implementation amasung Milal Sinduna Pangtopa Thormasigi hodokpada Laifam Kuno Jila President Member L Oland Milalgi Lusingpurel TAS Babul Chand Mite Directors of Language ki Director Dr. L Mahabir Laifam Kuno Gram Panchayat ki Pradhan L Firoza amasung Hengang BJP Mandal ge President KS Jila Susarwa ke Dr. L Mahabirna Education Sector dadi Mite Mayak ningthizina tambire adubu iba paba ngamdaba kayadi masing khangna leiri Mayak asibu mipung tingna khangongnaba paikhalakpa khongthang asida miyamna sarugya biu haike Manipur State Legal Services Authority ki miyang makhada Legal Awareness Thorom ama Sana Jamastan Club Moirang Ningtho Lered Community Hall pangthokre Thormaduda IMC 1 number Taramathoy gi Cooperator MJ Sendra Moirang Ningtho Lerak Mamang Lekai Merapai bigi President PS Manglebi Ward Member M Arun Kumar Susarwaki TS Premlata amadi KS Kantana Resource Person wiki Rajasri Bagachandra Cultural Foundation Manipurna Rajasri Bagachandra Lekidabgi Sahi Sani Kun Chuba Thoram Lakliba October Mapaldi Horga Taranitoi Pawa Uttar Pradesh ki Radha Kundada Leba Goro Kunjada Pangthokaduri Tauda Babu Lekai da Leba Foundation si Office da Pangthok Pawgi Mipam Amada Foundation gi Advisor B Amusnana Komlan Thoram Sida Rajasri Documentary Film Su Utkani Film si Aribam Syam Sharma na puthokpani tharonggi saro amo oina Manipur gi nat kyoiba makal matalgi tharom kya su pangthokani haike Uripo Kendra gi IMC gi ward number mari gi manung dalaiba handak haido kiba class 10 amasung 12 ki mai paklaba mahiroi humudra marina manamatum piduna puning thogatkre asangma matamda aphangba thabak suduna mai masing tamliba kedogi thomi ohum handagi class 10 exam da mai paklapa su ikai kunu utki Uripo Sorbon tingal dalaiba Sri Manals Mahinji Mandapta Pangthokiba Tormaduda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar IMC Ward number Marigi Convener KS Tarun Kumar Cooperator L Aryan Kumar Susugaki Yafa Lanjim Club Nasu Handaki Class 10 amsung 12 ki exam da mitoi mihalaba mahiro amadi medal lor uba sanori sing Langjing Asoba Makhalake Community Hall da taran okre Tormaduda Pasway Kendri MLA AK Mirabai Club Asiki President Y Devas Oriental College ki Oza CH Somarendro Dr. L Basanta Susugaki
Thasi tereta Infal Morea Lambigi Lengang Tabida Van Amat Lokada on Tabadagi Aswapan Nankraba Muising Tenopol SP Dr. S. Ibom Samasam ang nakumtaduna kan kiba Magi Tona Lingzelbu Ikay Kuno Utpo ina Infal Public School Kansipuna The Real Policemen of Kanglipak Mingtol Pibagalwina na Lupalisang Mangagi Mana Pinabat Lok Tokre School asigi principal Asam Canidina Pomisingda Dr. Ibom Sana police officer ama oi haiba kaktokuna mi amabu kandaba yadi haiduna utkiba thona se Manipur le mipung kuding makna tamjiningai oi haike MP Dr. T Mainana ngasi Sadar Bazar Jama Masjid da Iftar party pangthokre tarmaduda Ramjan gi yaipa proposal pibagaluna na ing tapasok lamdamama oiba ngamlasunu hari Lampelda leba CRPF ki Marfutaruk Suba Battalion ki Kuntramari Suba Rising Day Thorum Pangthokre Battalion Headquarter Pangthokre Tormaduda CRPF ki Manipur mati Nagaland Sector ki IGP Rakesh Kumar Marfutaruk Suba Battalion Kalyan Singhana Sarukaduna Tuan ba cultural program apangthoki CRPF Manipur mati Nagaland Sector ki IGP Rajesh Kumar na CRPF ki personal singna leba ki damakta kathok tuna lakli terrorist extremist ki mayokta matam chupada leptuna leba ki yaifana ba paikali asugumba rising day ki numit asina CRPF personal singbu puning thogale taromasi pangthokpana sei supa thengnar pa awaba kaya miku amator basu kokthon handuna makoi ki punsida nungai ba khare piba ngamhali haike Manipur University ki watho athubada loisilu haina NSUI Manipur State na taksale sarugya kiba State President B Bankim Sindrana Manipur University da handak tholiba watho asina ahan manate mamang da sukar hana thokrabani watho asina mingsan gidaba mahiroi kya da kudongsa da thon bada natna academic atmosphere lehendriba sigi damakta kanana ba thabak paikhat kadabani Muknariba nakal singna khongpam handokna duna mahok sagom mahitamba fangananaba honagadabani haiki NSUI Manipur ki in charge Depsi Borana Manipur University ki tholiba watho si RSS ki waklon chenba myoina BC oibidagi thokpani Manipur da natana India ki atei state singda leba university singda su thokle masig mayokta NSUI na national ki thak khongjang sangsin duna lakle athu matamda Manipur University ki watho mari lehima singna loisingadabani haibiga loinana state singda Students Rights Commission linkana khongjang su sangsin ba hore haiki the same problem. Now, RSS minded people are controlling the university, and VCs are also from the RSS, and they like harassing and students like Mamang Thagi Tang Anida International Footballer in a Kalaklaba Sanore Ama Football Referee Orubugi Wahu the Purkre Serama Musing Matik Saba Cherak PBU Haina Apopi Mamana Manipur Press Club ta Pangtopo Paugi Mipamda Pangdoke Solaba footballer adugi maming MD Fazal Kawi Maya Infal Bengal Awang Lekai Digni Mapu Puram Lehariba Mio Aduna Bengal Maka Lekai Digi MD Mustafa Amadi Makaloino Mio Sini Apopi Mama Romina Begamna Maki Masanupa Indiagi Mohot Sinduna Butanda Sanurgadaba Kalaklaba Sanorini Say Utub Sizanura Purakiba Aduda Tina Sokpadagi Ngasi Fawa Infal Hospital the Langduna Lady Mustafa Amadi Mahaki Kangbo and Gobomatic Sabaserak Pibu Hike. Asigumba Laiba Tiba Togdok, Asimatunda, Amukana Toktanaba, Lamda Masida Ladiba, Sanaba, Buyokat Piriba, Amadi Football, Bunungsizaba, Mio, Kuding Magna, Miang and BU, Civil Organization, Puna Magna Suasumba Wayel, Pangnabo, Nabada Matin Pang Bio. Little Flower School dagi fast torba mahiro sing unabagi thoroma mangase Little Flower School da pangthokre a new year a new beginnings high with theme da pangthokiba thorma duda school asigi headmistress sister Kaini teachers Retna Mutum pass office bearer amadi pass students sing nasraki loina Little Flower School gi fast people gi nongna thopug da sing su khankre Monica Norimbu president Pantoi Ningombu vice president Rupat Takilamabu secretary Jayalaxmi Thangzamna treasurer Aris Rona Longzamna, Media Coordinator, Helena Kumuksamasung, Ranjita Leprakpamna, Councillor in Kankre. Narcotics and Affairs of Border, Anabina Lilong Turel Ahanbi, Ubaktongs Makadagi, Masle Udinbu, Farga, Maral Sirkibatong, Yaning the Bafong Tuna,
Rural Areas United Clubs Organization na Lilong Tural ahanbi dam da miyamgi oiba mifam pangthokre mifam aduna Masleuddin bu police na fakra matungda drug lalon bada malemgi thakta senaba miyoi ni haina maral chilakko yaningde ma Lilong Haureibi College ta laboratory attendance oina purambadagi mamang sahida thabaktagi pothakibani maku sahi kullom phabangamna lerakibani haibasi yumpham yaudabani athu matamda thadokadabani haiki Bishnupur district in Nasauda Alorba Singi Lainanaba Palem Panto Sanglel Ama Sanarba Urab Yung Tamkre Ministry of Social Justice Ki Makada Sagadaba Sanglel Si Urab Yung Tamki Thoramda MLA El Radhagisor Senior Citizens for Society Coordinator Dr. M Nara Morang Kendrugi MLA P Sirisendra Bishnupur DC Pawan Jadab Susurgaki Dr. M Narana Alorba Singna Tenrakpa Togdo Amadi Loksing Adunga Sigi Mirolda Sinaramba Amadi Takpirambadagi Loksingi Pukayama Linkatpani Haiki MLA El Radhagisor Sorna Al Singbo Nungaina Thamba Haibasi Palibu government na Sigi Pandamni Haiki Ifsa Nangasi Ziribamgi Gulatons Community Hall the Health Awareness Come Mega Free Medical Camp Ama Pangtokre Luenana Lufasigi Ziri Masama Su Hangdokre Mega Free Camp Aduda ADC Ziribam Peter Salam Jila President Member Jaisendra Kontogzam Ifsagi President E. Okendro Advisor as Ibotombi Kumanchu Surgake Punna Dr. Kulomna Mui Senipanom Lang Bagaloina X-ray na Singwi Kudong Sabasu Panganki SSA Tawalgi Makada Kangabo Part 2 Masnam Laikai Upper Primary School Gi Mahiri Singh the textbook ngasi yentokre Tarmaduda BJP Madhya Pradesh ke Hani Vice President Toksum Jadumani School asigi Chairman L Indira Kangabo Part 2 gi Pradhan S Open Rosso Surgaki Handa Haidokiba Board Council CBSC na Loba Class 10 amasung 12 ke exam da Kumbi Municipal Council gi manung dagi mithoi mihalaba Mahiroi Singh Kalif Meritorious Award yentokre Kumbi Athletics and Library Association Sinduna Kumbi Bazar Pangtokiba Toramda MLA S Bira PDA gi Chairman L Radhagisor amasung RK Somendro Susuraki Nauria Zilla Parishad Amadi Tof Nauria Zilla Panchayat Anina Handak Sahi Class 10 amasung 12 exam da Mai Palorba Mahir Singh Kopal Mutum Lekai the Labor Community Hall da Harautam Okre Tarmaduda Headmaster Oramba Tourism Gokul Chan Mangasuba IRB Assistant Commandant PS Lakshmi Infal Eski Upa Adhiksa KSAs Tama Susuraki Hanglef Kendagi Class 10 amasung 12 exam da Mithoi Mihalakaba Mahiroi Singh Joint Students Union Thangtins Union na Sinduna NASPC gi Conference Hall da Taran Okre Tarmaduda Hills Area Committee gi Chairman T Thangzalam Hawkiv NASPC gi General Manager Biswajit Basu CRPF ki Commandant Ras Gopal Singha Susuraki ADC Sandal gi Makada Saba Mini Breeze Public Toilet amasung waiting set ama ADC member Tongsins Willingson na miyam da kusina kre Tarmaduda Kulgi Sipsing Susuraki Naringku Kulgi Kangalaba Imung Taranitoy dasu table lamp amamam kusinaki KBS ki Makada More Digital Television More da ngasidi haudokre More Ward number 9 da Labor Office da Pangtokiba Tarmaduda ADC Sandal gi Chairman Lukosai Joe member JN Baiti Susuraki M2 Moirang branch hangdopaga loinana Konjengbam Leisemba Mitebu President Moirang Tem Laingambu General Secretary in Kankre Manipur Mail ge Joint Editor Oiramba Ningto Kongzam Gitchendra Lekhidre Masagi Sahi Hompurom Shukre Gitchendra Lekhidra All Manipur Working Journalists Union Awa Fangdokre Lekhidri Thawaina Ing Signal Leirunaba Minute ani 2 minute leiduna Awa Fangdoke Kaksing Warida Laiba Siliba Crossing Center ki boarding da Laiba Class 10 Tamba Mahiro Emanga Seu Torianduna Siramle Police na Misi Sigi Matangda case sama lokatuna Tizin ba hokra hari Porabi Bom Pokaibada Shokiba Kontogzam Michael meeting ngasi Safe Minister Nongthom Biren Unaduna Magna Yeksaba Lai Ema Safe Minister da Kulol Tomkre Safe Minister na Michael bu Thagat Pafongdo Pugel Loina Violence ke victim singbu Mating Pang Bahibasi government asigi Thodangni Mebugi Punchi asi Yamna Tangi Maramaduna Yanadaba Kudingma Tangdu Leitana Luisinduna Violence Kudima Thadok Naba Afil Toki Ningsing Bayai Say Sigi Me Taratrukta State Cabinet na Art and Culture Department na Mahapu Thabo Amapina Naba Warat Lokrabane Yaringi violence
There is no place for violence. Maram di kari kino hai kana koi human values, life si and precious hoy ko kino ni. Regarding whatever differences, koi negotiation talk, not na koi violent kita ho se tahoning de na magi thokri bo thokok sugum basina masina aroi ruwe kana makatan sumba violent to bomb blast killings. Sugum basi thokta ba wishnu haidna o henbi o haidna isorat panainis Nongsub Impal Palem Ima Apunba Luf Wangoi Branch Impal West amadi Haure Bida Leba Club Organization Singna SDO Uyok SNS Hina Puna Sinduna Haure Bida Nisa Timwi Kongset Amasat Krep Kongset Asi Loisilapada Haure Bi Kangzai Wongda Miamgi Mipam Amasupang Toki Mipam of the Kadaki President in charge as Priyo Kumar Secretary Finance Git Chandra Mangang Ima Punba Lufki President IBM Susuraki South China and Southeast Asia Think Tanks Forum na Sinduna Sinagi Kenmings University the Pangtokadaba Tarurak Suba Sina South and Southeast Asia Think Tanks Forum Mipamda Sar Uyarunaba Manipur University College Development Council Director Professor T.S. Ratan Kumar invite to Manipur University da Science Studies ke Development Program singa Marilena Interactive Section gidamakta mahapo korkebani matang thagi taragamathoi da Beijing gidamakta Professor Ratan Kumar impalta dokani mahna China da leiringai da Singapore Vietnam China na singbi University singa MOU tongnaba yaba singsu yengsilangni haike Sera Munal Mitei Koba Sahi Morprom Surba New Ketel Manbi Bazar Digi Muema Sakitang Mangamari Taruki Lonaba Inda Mem the Talk with the Tibakang Hari Mark Fit Manga in Simari Romwangi Kule Kusuni Masapai Mana Mem the Talk with Matamda Amuba Kongra Masetki Walk Tono Masugi Prit Malitki Kanaguma Singama Putena Birabadi Marak na Popular Station Natraga Ketel Manbida Leba Ninto Kongzam in Ausada Popi Hari Hausimakata Nagasigi Sanawi Paulo Bisi Ngasi sanawi pauda Social Development Athletics Union Texam na sinduna Tim Kunmari na saruyaduna Texam High School Ground na satriba ahanba SDAU Trophy ge ngasi sanakib ahanba match ta 4G Hairok na Wangjing FC bu goal ani amada thoikre anisba match ta Kaksang FC na SDC Samurobo goal mari anida thoiduna quarter final changkre Hauzik makata ba sanawi pau boyang ning thujum de phangbigini NYTIC Okram Sutekna BPYC Basikumbu Maiti Papiduna Manga Super Tongju Kendra Games ki Football Masanagi Champion Oikre SWC Kongmanna Welko Kongba Bazarbu Maiti Papiduna Masana Asigi Ahumso Boysan Taki Tongju Kendra United Club Association Sinduna Tha Sigitang Amadagi Team Taramari na Grumari Tongna Khairukuna SWC Ground Kongmanda Satharakiba Manga Super Tongju Kendra Games ki Football Masana ngasi loisen kre Loisen bagi thoramda Basikong Jila Parishad Member Yashowanta Sirom Taramari Suba Useko Nungchub Jila Parishad Member Peram Niken Khongmon Gram Panchayat ki Pradhan Moirang Them Ongbi Nungshirei Devi SWC Khongmon ki President P Bandhan Su Saruyaki Masana asigi ngasi aroiba numit ki sanakiba match ta NYTIC Okram Sutekna BPYC Basikong Bugol ahum amada maiti piduna champion oikibani match asida mai pakiba NYTIC Okram Suteki goal singadu Ice Malengan ba ke Premjit amadi OK dangdangna match ki mapal suba nipuni suba amadi yang tare suba minita sankibani match asida maiti kiba BPYC Basikong gi amatangar ba goal aduna M Ushabandana match ki kontra Nepal suba minita sanki Masana asigi ahum suba position gi sanakiba match tana SWC Khongmanna Welko Kongba Bazarbu goal ahum amada maiti bikre SWC Khongman gi mai pakibgi goal singadu S Ranjit na goal ani amadi S Pradeep Kumar na goal ama sanki Welko Kongba Bazar gi goal aduna L Tarun na sankibani Masana asigi man of the final match ki mana NYTIC Okram Suteki o Azoina takre Best goalkeeper gi manana Welko Kongba Bazar gi Ice Binoy na taki Player of the Man Open Football gi manana NYTIC Okram Suteki OK Rohit na taki
highest scorer of the men football gi manana SWC khongman gi CI Susilna takre masana asigi winner oikiba NYTIC Okram Chutekta trophy galunana lupali singkun runners up takiba BPYC Basikhongda trophy galunana lupali sing taramanga amadi ahum su position takiba SWC khongmanda trophy galunana lupali sing tara tharamba pusingna khusinakhi Former Football Player Association Manipur na sinduna Kumalapak Sports Complex ki men stadium da sahi Nepal gi tarani thoi phawgi nupa macha amadi nipi macha singi oiba football festival kam talent scouting program pangthokre Thormasida social activist or Roman Former Football Player Association Manipur gi President AK Surjit oldest living football player Amubasu Saruyaki Piglibi angang sahi Nepal dagi tarani thoi phawgi nupa macha amadi nipi macha samakunda coach tara S Prem Kantana Fun Games KS Ratanna control and the passing T Ibomchana dribbling and the turning and Dhonena pass footwork and Tombana Games KS Inongchana suppleness S Inongchana juggling Robena coordination KS Ibomchana step over Caesar Amadi Mahesna games ki matangda tongan ba center tara khaidoktuna angang sing tambi tapiduna talent scouting program asi mai pakna pangthokhi sahi Nepal na tarani choishi khwaidagi na phaba golden age of learning na masida tamgiba technique dege mokoi da koina pigiba even tambi bada akoi gi wangang sangang discipline adigi Marchi Punamuxi Mogi blood to Sangi Rim. Aduna anytime having Mona Kang mature of Matumdo Toksarkani. Which is Tak Riva, along in the Takadeva, technique Tarasi among the Ani with the game the Legres. Pasiki can see Moida Padana, Mogi blood to Sangi Batargadi, Punchichupo Kawai. Unit Nippon Bluzum Iskun Indoor Shooting Center Sangangai, Impal East District Rifle Association, Impal West District Rifle Association, Manipur Rifle Association Amadi, Jupiter Shooting Center Kanchipurgi, Nupamasa Amadi, Nipimasa Shooter Samaga Yankani Toina Saru Yaduna, Ngasidagi, Komalapak Sports Complex ki shooting range da, Kunipal Suba All Manipur Shooting Competition Hokre, Hokdopaki Toramda, MLA Awangbo Niumai, Senior Advocate Huirem Isor Lalamadi Manipur Rifle Association ki President Hemo Chandrasu Saruyaki Rowing Federation of India ki Miyang Makhada Senai da Thasi ki tang mari dagi sathariba kunma thoisuba subjunaramadi ahum suba Interstate Challenger Sprint National Rowing Championship ta Manipur ki Ice Isan TS Priyana Subjunior Girls ki W2X doubles ki gold medal laukhre Category asigi 1X single star Hawizam Rosni na silver medal lauki LLP ke lembakun lisam log poirawamati kabrang na AYSDO huikapu maiti papiduna Taruk Suba TS Sam Kumar Invitation Cash Prize Football Tournament ki semi-final sangkre All Poirokhongjin United Club Organization na sinduna mamang thagi tang kunteretagi team tara humdoi na gurmari thongna khaidoktuna organization asigi ground sathariba tournament asigi anisuba quarter final match ki sanakibada LLP ke lembakun lisamlok poirawamadi kabrang na AISYDO hikapu goal mari sinoda maiti piduna semi final sangkibani match asida mai pakiba LLP ke gi goal singadu Riben Kaising Romesh Singlei Zenius Masang Bamadi Zelian Kaising na Sankibani tournament asigi ahum suba quarter final match saying tilpung ani tabada Apuko team A Poirokhong jilamadi KFC Sangam Dabiga Sanagani Tagasri boy Hozimakata ng sinong oikiba inga sa Paulo Bise Environment Directorate ki phangkiba ngasi oikiba inga samadi nungjugi pauda khwaidigi sakiba Celsius degree kuntrani thoi dasmik humdoi Khwaidigi ingba Celsius degree taratare dasmik sino mapal Nuksit yawa ising manilgi sang maximum dasada marpu taratare dasmik ni pumari minimum dasada yang kai tare dasmik humputrani thoi oiki Ngasigi nong sukipagi sang ahum dasmik humputaruk millimeter ni Loy sila pedang ngasing muru pausing amukan napijre Miyam ge asing mulu sing badi sakti pai ba pai dapat thidana miyam ge mateng pangning mugi wakalo leigidam ni haina hanagi state minister oibo bina phangukre
Langol Tarung Kulda Sakang Sing Namioni Nomina Kabram Badama Sire Amana Solai. Imphal District Hospital Sabik Matana say Niribasi Vigilance and Anti-Corruption Department Tizin Bahokre. Amadi Mao the Labor Regional Potato Farm Marilini Singha Yangshin Dre. Ngasih dia estimasi episode pau matang seluruh jeri meng tabi penuh pemukana kerem jeri.